adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen lopak sowang arti joho posalam tiason si Pakistan atung thang nat ki matha ki parsik pon ka wepen India aro pahal kamalong nang katengkeng ajok noraba ki Pakistan atung kachipa chongdam jia dimanta awitet anpin aho okchumpran asong aphan kapang ring Pakistan ade tum noramat ki kajia phana poramat sia bipin aru ni phaitok siani Pakistan okchumpran asong kachipa chonga buhalong India tum tengkeng dam de rapi Pakistan atum alert nangkachi hui thu jipura aru ni phainer ke pani we Pakistan hin pen India den aru jesme jam pen pancha power break tamadim Pakistan Air Force ahin atum aircraft pen katengkeng dam jia phan bor ilo bonta S400 India Air Defense System and Pakistan pen kewang Air Force M16 ihum la pen JF-17 hum dio phan phangno tengkeng dun si phangno dun ta ko pusi sorkar pen pangdang ko Kiramtang aruni pioneer kep aningwe Pakistan atum India arlo penang anatimalong nang tengkeng ja pansi bor ipondo bonta Indian Air Defense gun sahin pensi phangnud pidun etla lapenan parta Pakistan Airborne Warning and Control System chi hek pen AWACS aircraft sitami Punjab province sang dengalong pen phangnudun si Pakistania hoyalong amasi paklodam phitloputa thanpon नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों
सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान पेन नंका टेंखेंग अरोड़ा हेम थांगनु दुन देता फी पाकिस्तान अफान इंडिया तुम टेंखेंग दुन सी लाहौर इस्लामाबाद लपेन कराची पेन पालोंग क्रेहिनिया दिमोलोंग बांके पांग बॉब लापनो लापेन अजोक नोरामात पाकिस्तान लोंग बांके आमही तोक मोनन पिनलो हलापु पाकिस्तान हिन पेन सता मे आरुनि फाइसर के पनार लो अपर मलम पुथत इंडिया होयालोंग केदो अतुमा फान नांग टेंखेंग थु बोइलो लापेन जम्मू एंड कश्मीर पेन पंजाब लोंग पुथत ड्रोन पेन नांग टेंखेंग थुलो bonta Indian anti-missile defense system pen Pakistania drone pan angso amati phangnudun etlo bangso pi LOC Korea long PAK armok sotum nang tengkheng chulo bonta India hin pen satami ingtang rock pen tengkheng dun si ahoya long pen amat pakat et nona pora hut Pakistan pan majuate da tumta kacharab dun ji aphan duna bang amat siavidet atok isiveradet cheparpu lok anchon Pakistan aderato nona pora hut ihin anad langdam pulute Balukistan atum ihin pen Pakistan armu okso aphan ka tengkheng lapen ihin ka prek anad India hin pen ruwi ke jang abu teng missile amu ke paklodang Pakistan atum amitha afang song along si phe ka chethok ajok nona bangki amitha prang chipidet pen an parki Pakistan atum na hokta to wara matsi avidet National Desk Report KATV News KKCA Inglongkiri Hawara Mayatum Kido Bomadim Tengbeng Leng Lapen Ari Sanghuatum Dam Paksi Tengkheng Dam Tutpura KKCA Tumpen Lam Thik Chipaklang Ahok Lang Dam Pulote Lapen KKCA Tuma Hin Pen Ke Pachini Pona Tenke KKCA Inglongkiri Hawara Mayatum Non Kido Bomadim CM Along Dam Si Long Le Chu Hang Dam Lo Lapen CM Hin Penta Pekpon Si KKCA Inglongkiri Hawara Mayatum Pen Kido Ahem Chikim Si Rada Tumpen Do Thak Pom Lo Lapen Hawar Hapat Rong Rup Solang Do Karbia Rat Kido An Tum Kai Kita Reng Do Reng Ni Kido Long Verja Pansida Me Asona Sona Si Arklipon Si Hirjumi Hang Pon Pedolo Bonda Kidam Tangar Unifier Ke Barni Inglong Kiri Arat Pen KKCA Arada Tum Pen Peranke Atheng No Along Ke Pachini Pon KKCA Tum Ke Doa Dim Lapen Haladak Arada Tum Ke Doa Dim Damsi Theng Beng Ingleng Lapen Ari Sangho Tum Pali Damsi Ke Theng Ke Chok Ahemarit Freedom SC Soarlo Tuma Panta Kar Deposi Pachini Pon Lapen Lansot Kalisi Kai KKCA Tumpen Sekar Flivera Dim Ta Bar Pike Do Dim Pinchong Det Pasi Pachini Pon Tang Tela Soputa KATV News Kilang Arada Tum Kopi Si Mathapondo Long Lesika Chichilo Ma Mati Dhoroma Lampensi Latum Angbong Kecharbo Sailo Ajat Punon Aporle Elitum Chonghong Dun Si Nang Klar Dagalam Theka Chini Dun Jiapan Adun tu KKCA Tumpen ke hang pona tengki theng beng leng lapen Ari Sangho Tumapan Raikom Saikia Tumpen Nep Ing Nang Si Lam Hoi Pe Bon Ponang Ji Pura ke hang pedopon Induk pigan Aron bari metum pinian yan tan nidi pihang utarong karen damta Kaki hem tun Uru hem tun Nunse pia hem tun Uche pia hem tun Elindok po rong asar Rubasar long dia asar hem tun Napusona be Kok ini kici pen itu kok aneh, kok am kecil mana joine, kok anu nih tum, coce kalang ini pen aja pen, kecil kalang ini pen, tum hem kecil nanti cerap tum, aku kim kita pen, aku nak coba pen, nak bantu pen sih, nak kecil lagi, buat ini tum anak kipu, usah bihet, ni coba pura kipu, ni kita nak kandet, nak kandet lama, bila ingleng, hebe ingleng. Birta ki tokpon bom apura hudan ki kumbana tum si ki rem ki haima klar dagalam thilong pon pilang. News Report KATV News
Singhason constituency ke parlo long le da hichi pen kilometer thomke se ka helo langbiri ka thoila pen thedong pamalong KAC secretary longbiri inti ka thar han ka tiki jipura rongasar professor phan thangnat ke pachini awi pin pen si achiri chiria long le dam area ka sumrom abe lapan area binong ke dolo la helo alang li KATV asu polo alang li ke no matareng lo duk lake KATV asu polo amenta supporting tera alang li dolo lap bonta haladak kido arat tuma banke nilituma phan na hoklen nang bengdam setami long le phelang banke ripak deng le manta nang pek thek thei pusi rod pening jepon Longbear inti ka thar kidam ta pora hoda banke sai ka chiti ki jia phan chot pusi ningje pondo bontan nona banke longle ka chira dang aphi ong ka thi thu ong lapen nona banke longle ka chira ke pathir thip jia phan si klempon rong Longbear inti ka thara banke han ka chiti ki ji alisi longle ka chira jia phan theng pi theng prang anta pawir et an pin lo lasila pusona banke chok chi puta rong trok sia roda tum pen ningje pon Laso jok aning ki ponga roda tum adimalong an pali dam si long bearing tiga thar pen kacharai pon da pen psychiatric kia dim do anjada mi freedom et do halada ki do aurada tum banki nili phansi aning nangkachi thela pen ronga sar do anbenta chingki jithan pon do pura ki dam tang aruni 5 4 ni long bearing tiga thar kaning je pona banki chokchi lasi long bearing tiga thar nili tum arat phan court tam nang ji la pen nang kapasik sa phan sot dak pen police panep lab ji pu nang ther nang hapalam thetami ki klang dolo bonta labang solong le long ki nilitum arong arat ki long biring ji kathar phandet le ki pi ji kali hadak pen kaprek arot phan an ki masata pi thek the puta rat pen ningje pantu lunglam na nangli kopilo nangli de gamra tuman an singki lap lo bukan nangli kopilo non kaduna ko gamra tum pilo nangli ban blade na kuri ken rong proxy nangli asom klen nangli ke sabari sangar man tum dola akala sangar si gamra thank prang kala lo ne thank prang kopilo hol hai ti kai ke thank prang arima hol hai machine hai ke thank prang ro machine kalima lahai ki ma da nangli lahai hem ke nangli temporary hem tong kin ko temporary hem mali mati lage nangli temporary puta cho Ako nang lijung-jung din yung sige klem pulo dang tela ke. Dito na ipusi singa sonara to na ipusi ang lama tawe. Nang bang. News report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.